Everything now depends on the way Vladimir Putin emerges from a Trump-organized peace negotiation over Ukraine. If he's seen as the winner, or at least not the loser, he'll be free to carry on challenging the West. A lot of people here in Latvia are afraid that having tried and failed to recapture one large part of the old Soviet Union, Ukraine, President Putin will turn his attention to another part that got away, the Baltic states, of which Latvia here is one. But of course, the Baltic states are now part of NATO, and NATO is bound by treaty to defend any member which comes under attack. But will President Trump, with his agenda of putting American interests before everything else, care very much about defending Latvia or Lithuania or Estonia? And aside from that, will he be able to make sure that at some point President Putin doesn't simply start up his invasion of Ukraine again? These are important questions for Western Europe, but here in the Baltic states, they could be a matter of life and death. Well, that's it from this special edition of Unspun World. Riga, Latvia, from me, from the Unspun team. Until we meet again, goodbye. This is the BBC World Service, looking into projects helping to improve people's sight around the world. In the southern Indian state of Karnataka, they're focusing on tea and coffee pickers. She fears if when she's doing work, she's not able to see properly. Being long-sighted or short-sighted is not that serious medically, but it is quite serious in terms of people's livelihoods. Improving our eyesight, Tuesday at 8:15 GMT. In 30 minutes, the documentary. A glimpse into Ghanaian funerals where fantasy coffins, professional criers, and communing with ancestors are the order of the day, and where the event often costs more than a wedding. Join me, Hannah Ajala, for Flamboyant Funerals. This is the BBC World Service, the world's radio station. At 5 hours GMT, welcome to the newsroom from the BBC World Service. I'm Charlotte Gallagher. China, Mexico and Canada respond to President Trump's dramatic tariff hike. Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Could we be on the verge of a global trade war? Also, of a key US visit to Panama, protesters take to the streets over Donald Trump's threat to take control of the Panama Canal. How AI-generated images of child sexual abuse have become a huge issue, and what the UK is doing to combat the problem. And stars prepare for one of the biggest nights in the music industry, the Grammys. This ain't Texas, ain't no hold'em. Hello, I'm David Harper with the BBC News. The leaders of Canada and Mexico have hit back after President Donald Trump authorised drastic tariffs of 25% on their exports to the United States. Mr. Trump said neither country had done enough to prevent trafficking across US borders. Lumia Iqbal reports. President Trump said he'd imposed tariffs on his first day in office. It took him 12 days. Mr. Trump also imposed a 10% tariff on Chinese goods. He said it was to address trade, illegal immigration and drug issues. The Canadian Prime Minister Justin Trudeau has responded, matching the 25% tariffs on $155 billion of US goods. Mr. Trudeau, who announced his intention to resign last month, said that President Trump had split apart two countries that were long-time close allies. Mr. Trudeau also had this warning for the American general public. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. Tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you,
including food at the grocery stores and gas at the pump. Claudia Sheinbaum of Mexico also threatened retaliatory tariffs. China, which is facing a 10% US tariff, said it would file a lawsuit at the World Trade Organization. The US Secretary of State Marco Rubio has arrived in Panama on his first overseas trip as America's top diplomat for talks with Panama's president. Ahead of the visit, demonstrators took to the streets to express their anger over President Trump's threat to wrest control of the Panama Canal away from the country. Tom Bateman is in Panama City. The visit by Mr. Rubio, the first Hispanic Secretary of State and a China hawk, is meant to signal a growing intolerance to countries soaking up Chinese investment in what the US sees as its own backyard. But the muscular approach of President Trump, who, when asked by reporters, even refused to rule out military action to get the canal back, has aroused strongly patriotic sentiment in this small strategic nation. US officials say Mr. Rubio's visit is meant to help reinstate a golden age of the Americas by building economic cooperation and tackling migration. The US military has conducted airstrikes against Islamic State militants in Somalia, the first American attack on the country since President Trump returned to the White House. Mr. Trump said many terrorists were killed in the attack in Somalia's semi-autonomous northern Puntland region. Ukraine and Russia are blaming each other for a drone attack on a boarding school in Ukrainian-occupied Russia, where civilians were sheltering. 4 people were reported killed and dozens of others, many of them elderly, were injured. This is the latest world news from the BBC. G7 foreign ministers have strongly condemned the offensive by Rwanda-backed M23 rebels in the Eastern Democratic Republic of Congo, describing it as a flagrant disregard for the sovereignty and territorial integrity of the DRC. Charles Aniagoro reports. The G7 foreign ministers said they were particularly concerned about the capture of the key city of Goma, as well as the neighboring town of Sake and Minova in South Kivu, an offensive which had displaced thousands. They called on Rwanda and the M23 rebels to halt their offensive and urged all sides to protect civilians. Residents in parts of South Kivu are fleeing to neighboring countries as the rebels advance towards the provincial capital, Bukavu. Burundi's president has warned that the conflict threatens regional security. The British government is introducing new laws to tackle the threat of child sexual abuse images generated by artificial intelligence. The Home Secretary Yvette Cooper said that the UK will be the first country in the world to make it illegal to possess, create or distribute AI tools designed to create child sexual abuse material. This includes computer software that can digitally alter real images and replace the face of one child with another. One person has died in floodwaters in the Australian city of Townsville in North Queensland after a rescue boat capsized following several days of torrential rain. The victim was being evacuated from their home. 5 others were rescued from the water. Thousands of people in the area have been told to evacuate amid fears of major flooding. Sandbags have been sent to the city. A rare Mercedes racing car has set a new world record price for a Grand Prix vehicle after being sold at auction for more than $50 million. The silver 1954 Streamliner was sold at auction in the German city of Stuttgart. It becomes the second most expensive car ever sold at auction. BBC News. Hello, you're listening to the newsroom from the BBC World Service with me, Charlotte Gallagher. Canada, Mexico and China have said they will retaliate against tariffs imposed on their goods by President Trump, increasing fears of a regional or global trade war. Mr. Trump blames the 3 countries for allowing illegal drugs and unauthorized immigration into the US. Starting on Tuesday, Washington will impose a 25% tax on imports from Mexico and Canada, with a lower rate on Canadian energy and a 10% duty on imports from China. Here's the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau. Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. And in a strategic move, he singled out taxing Florida orange juice, Kentucky peanut butter and Tennessee whiskey, all
American beer, wine, and bourbon. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. We will stand strong for Canada. Justin Trudeau said other non-tariff measures are also being considered and encouraged Canadians to buy local products and vacation at home rather than the US. Hayley Woodin, editor-in-chief of the Business in Vancouver newspaper, told us things are likely to get worse. Canadians can expect a recession. We're looking at the risk of many businesses closing, job losses across a wide range of sectors, and of course, inflation that could be quite acute depending on the industry on both sides of the border. So a lot still to be figured out. Very, very concerned for the Canadian economy and perhaps one of the most significant economic events we've faced in our memorable history. Is it quite hurtful in a way that it's, it's your closest neighbour? There's always been fairly friendly relations between America and Canada, and then this is happening. I think Canadians are taking this to heart, and the reasons for why the tariffs are being imposed, there are so many alternatives for addressing fentanyl, for addressing concerns related to our border and related to the United States relationship with Mexico. It did not need to be tariffs, and it certainly did not need to be tariffs 25%. Canada and the U.S. have had a long-standing, close economic, democratic partnership and allyship. And Canadians are feeling like this is, and in the words of British Columbia's premier today, active economic war. We're taking this very seriously. It's very concerning. And I think there's a question of where do you go from here? This is happening less than a month into President Trump's second term. It's not the way that anyone hoped that this term would start. It certainly doesn't bode well for Canada-U.S. relations over the next 4 years. I think many are bracing for this to be a bit of a roller coaster, and that, putting it that way, seems pretty mild. Mexico is also considering retaliatory tariffs. President Claudia Sheinbaum says she's ordered her economy minister to respond with measures of his own, as Will Grant reports. The Mexican president's response to the tariffs was delivered in robust language on the X social media site. She described the White House's statement as slander against the Mexican government after the Trump administration had accused it of having an intolerable alliance with Mexican drug trafficking organizations. If such an alliance exists, President Sheinbaum wrote, it is in the United States gun manufacturers that sell high-powered weapons to these criminals. Kenen nimi joku keksintö lopulta pannaan liittyy hyvin paljon historiankirjoitukseen ja valtaan, myös rahaan. Voiko siis sinfonialla olla isä? Niin sanotun klassisen musiikin historiassa sinfonia on varsin uusi keksintö, lähtöisin 1700-luvulta. Niin myös jousikvartetto. Ne kulkevatkin käsi kädessä ja Haydnilla oli sormensa pelissä molempien kohdalla. Kaikenlaisia kehitelmiä kohti sitä, mitä nykyisin kutsutaan sinfoniaksi, alkoi eri puolella Eurooppaa. Erityisesti Italiassa ja Itävalta-Unkari, Böömi, Saksa alueella. Sinfonian alkujuuret kulkevat italialaisen oopperan alkusoitossa. Siinä vaiheessa, kun Haydn tarttui sinfoniaan, se ei enää ollut uusi juttu, mutta Haydn vakiinnutti tietynlaisen muodon, kehitti omaperäisen tyylinsä ja sävelsi yli 100 sinfoniaa. Ja ennen kaikkea hänen sinfonioistaan tuli hirmuisen suosittuja ja arvostettuja. Mozart ja Beethoven ottivat Haydnin sinfoniatyypin mallikseen ja kehittelivät sitten omien mieltymystensä mukaan. Esterházyn Haydn sai tilauksen Pariisista 6 uutta sinfoniaa. 1780-luvun puolivälissä sävelletyistä sinfonioista tuli Haydnin siihen asti loistavimmat, sillä Pariisissa oli paljon suurempi orkesteri kuin Esterházissa. Kuningatar Marie Antoinette rakasti erityisesti sinfoniaa numero 85 ja siksi se sai lisänimen La Reine eli kuningatar.
Haydnia pidettiin itämaisen yksinhuoltajan vankina. Säveltäjäparan elinolosuhteet unkarilaisessa linnassa olivat hirvittävän alkeelliset. Englantilaisten musiikin rakastajien tulisi kidnapata tämä näkymätön musiikin nero ja tuoda Englantiin ja vapauteen. Vapaus koitti, kun Nikolaus I kuoli 1790. Hänen poikansa Anton peri isänsä valtavat maaomistukset ja palatsit, mutta myös valtavat velat. Poliittinen ilmapiiri oli Euroopassa epävakaa, oli Ranskan vallankumousta ja muuta huolestuttavaa toimintaa. Anton ei enää halunnut ylläpitää kalliita orkestereita ja oopperaseuroita. Vain vanha konserttimestari Tomasini ja 30 vuotta uskollisesti palvellut hobikapellimestari Haydn saivat pitää nimelliset asemansa ja palvelunsa. Lisäksi Haydn sai edesmenneen Nikolauksen määräämän eläkkeen. Nyt Haydn oli vapaa lähtemään Ashtonhausesta. Kiireen vilkkaan hän asettui Viiniin. Hän kieltäytyi Napolin kuninkaan ja Pressburgin herttuan työtarjouksesta. Koska vihdoin alkaisi elämällensä mukava joutelu, saisi syödä Stockholmisen rauhassa. Kannatin kanssa. Samaan aikaan lontoolainen konserttimanageri ja viulisti herra Salomon kiersi Manner-Eurooppaa uusien talenttien metsästysmatkoilla. Heti välittömästi, kun hän kuuli, että Ashtonhansi oli kuollut, hän muutti matkasuunnitelmaansa ja kiirehti niin. Olen Salomon Lontoosta ja olen tullut hakemaan teidät. Huomenna järjestämme sopimuksen. Näillä sanoilla Salomon esitteli itsensä ällistyneellä Haydn. Salomonilla oli tarjous, josta Haydn ei voinut kieltäytyä. 6 oopperaa, 6 uutta sinfoniaa, 20 muuta teosta. Kaikki herra Haydnin itsensä johtamana ja 5000 guldenia maksuksi matka Lontooseen ja mitä vielä. Haydn ei kylläkään puhunut sanakaan englantia, mutta mitä siitä, sillä tarinan mukaan hän sanoi Mozartille, minun kieltäni ymmärretään koko maailmassa. Ja niin tapahtui, että Joseph Haydn ylitti Englannin kanaalin uuden päivänä 1796. Draamaa ja voimaa. Saksalaiset musiikinhistorioitsijat ovat joskus halunneet korostaa Haydnin ja 2 muun suuren niin sanotun viimeläisklassikon, siis Mozartin ja Beethovenin musiikin absurdisuutta. Siis, että sinfoninen kehittely ja sonaattimuoto ovat ikään kuin laskeutuneet heidän saksalaiseen sieluunsa ylemmistä sfääreistä. Että oikea musiikki on abstraktia saksalaista metafysiikkaa irti kansallisista värityksistä. Tämä liittyy tietenkin saksalaiseen romanttiseen ajatteluun. Mutta että Haydnin tai Mozartin tai Beethovenin musiikki olisi pelkästään musiikillisten motiivien työstämistä irti kaikesta muusta. No onhan viimeläisklassisuus aiheiden kehittelyä ja sonaattimuotoa, mutta ei se irti maailmasta. Haydnissa yhdistyy hauskalla tavalla kansanmies, vitsiniekka, musikanttisuus ja oppineisuus, kepeys ja tietty syvällisyys. Mutta hän ei vuoda
muodata henkilökohtaista tuskaa ja kärsimystä, musiikki ei ole itsekeskeistä. Haydn eli ennen romantiikkaa. Haydn on minun mielestäni hyvin paljon valistuksen säveltä. Optimistinen, kirkas, vaivaton. Musiikissa on paljon jekkuja ja kansanmusiikkiaineksia, mutta Haydn säveltää asiansa kirkkaaksi kudelmaksi tai nokkelaksi pallotteluksi. Hän hallitsee kontrapunktit ja fuugat ja sonaattimuodon. Hänkin otti vaikutteita sieltä ja täältä, mutta kehitti omaperäisen, klassisen tyylinsä, koska sai ottaa riskin läsnäoloisessa. Kuten Haydnin sinfoniassa kuuluu, on 1/3 mennyt. Tosin tässä aika rustiikilla kansantanssipuolella. Klassisessa menuetissa on keskitaitteinen trio, joka luo vastaanottoa. Jälleen eleet ovat pelkistettyjä kirkkaita. Se oli elämäni onnellisinta aikaa, muisteli Haydn jälkeenpäin Englannissa vietettyjä vuosia. Sillä hän todella valloitti Lontoon silmänräpäyksessä. Vaikka englannin kielen taito oli olematonta, vaikkei hän voinut ällistyttää virtuosin ihmetteluilla, vaikka hän ei ollut tottunut kiertueelämään, lontoolaiset ottivat hänet avosuuteen vastaan. Saapumiseni aiheutti suuren sensaation kerran. Minua kuljetettiin kaikissa sanomalehdissä 3 päivän ajan. Kaikki haluavat tavata minua. Jos haluaisin, voisin syödä päivällistä ulkona joka päivä, mutta minun tulee ajatella terveyttäni työtä. En ota vastaan ketään ennen kello 2, paitsi aamiaisia. Oli hienot konserttisalit ja suuret taitavat orkesterit. Oli tanssiaisia, illallisia, kuninkaallisten vastaanottoja. Ranskan vallankumouksen jälkeen Lontoo oli entistä kansainvälisempi emigrantteja tuulikanalla. Lontoo oli maailman suurin ja taloudellisesti vilkkain kaupunki. Siellä Haydnille avautui täysin uudenlainen maailma itsenäisenä säveltäjänä. Hänen musiikkiaan todella rakastettiin. Salomonin konserttisarja oli menestys ja muutenkin Haydnin musiikki soi joka paikassa. Hänestä tehtiin Oxfordin kunniatohtori. Haydn, joka oli ponnistanut hyvin köyhästä perheestä, oli tästä erityisen otettu. Doctor der Kunst, säveltaiteen tohtori. Hän alkoi käyttää titteliä virallisissa papereissa. Finaali alkaa kun sanoo. Tämähän voisi olla joku kansankanssa. Bassossa tuo pitkä portin ääni.
Mutta jo tammikuussa 1794 Haydnin matka kävi jälleen Lontoossa. Jos mahdollista, oli tämä toinen visiitti vielä suurempi sykseen kuin ensimmäinen. Haydnilla oli käytössään 60 hengen orkesteri. Hän sävelsi 6 uutta sinfoniaa. Kuuluisa musiikin historioitsija Charles Burney kirjoitti, että Haydnin sinfoniat olivat ennen kuulumattomia, sellaisia mitä kukaan kuolevainen ei ollut ennen säveltänyt, sellaisia mitä Apollo ja muusat säveltäisivät ja soittaisivat. Suomessa sanotaan joskus, keikka Tampereelle käy Lontoon kautta. Hieman samoin kävi Haydnille. Hänen menestyksensä Englannissa teki hänestä vihdoin suosittua myös Viinissä. Sinne hän palasi 1795, eikä säveltänyt enää yhtään sinfoniaa. Nyt kuullaan viimeinen Haydnin 12 lontoolaisesta sinfoniasta, sinfonia numero 104, joka lisänimi on lontoolainen tai Salomon. Tässä soittaa 18 vuosisadan orkesteri, jota johtaa Franz Liszt.